Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Komisi benta ka jing rakhe ka sngi persha uranium ne ka anti uranium de haglingkhu singyam basan jong Meiieid Spility Lyngdoh Langrin girkhat jong ka KSU Southwest Khasa Hills District hagstep jong ka arpu pradari urisa archa arpusan kilami banwa iki poster bat bana hakaling ka district bat hayo mau kerbat komisi benta ban Kynmaw Burom ka chingale baklam pendam jong Meiieid Spility Lyngdoh Langrin ban persha ka jingti yo uranium Hadian kecingwa bana ke KSU Southwest Khasa Hills kalahya shishnong domyasiat Southwest Khasa Hills District banitbu sentiu ha umat lom jingtap jung Meiieid Spility Lyngdoh Langrin kumban shupin Kynmaw Meiieid Spility Lyngdoh Langrin bam kwai hadwar ublei ila yeng persha ika jingti uranium nadu kisnam shijak naispa prapho ter hadu usngi ke jingyam hakba imshim lependam ya jingsha berngam bersit bat kenta ya ke pisa klur kaba ke UCIL kalaterwa Kumangitip hi akan digasih ke Arfratrik Risau kadai kalungku dap sedam kebasan jong Meiieid Spility Lyngdoh Langrin di balaklat no ti akan digasih kum kaseng ni rakhe ka kum ka anti World Anti Uranium Day bat nakaliang ka KSU Southwest Khasa Hills District ila pulong ya kan dikejingte banar keleng sodong hapo semua kurat om dulun baru kaji mat Kynmaw ikpat ba ya kikintian by Meiieid Spility yong makaspa kam la banthit ka jing la yut jong ah tak tak